TV na kwachiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity herizoba norwa kashatu akandebero nabero namushanju byo kwa mukaga 2025 eshahane birizomwe bazyo ninja kwisiyaho amakuru agacentrire emtwe yago kandi kunda agacenjaga kwisiyaho ombwijire emetwe y'amakuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Omgacentrire cireci akagomshija yita omutabani owari shento na wabataka bamwita kandi obuzubu bwargaha mukazi omuri sinjiro mukazi abira nakoregana n'ogu maraya weye isento isezara Human Resource Officer wantungamo yayemerezwa murumo okucondozebwaho aha bushomankuzi turebekire ngo twarebeka ngo tuwagendera umubarajiro omwana w'umwaka gumwe yashangwa na jibo mutshaka hihi nembuga nkuru za district ya Chekekwa emetwe y'amakuru yabane kushibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Mbabazi Charity kandi rizoba norwa kabiri hebero nabero namushanju byo kwa katano 2025 n'amakuru hagacentrire ombwijire akagwe kagwera abatura wanyuma yo mushija kwita mutabani owari shento na wabatura bakamwita barukugira ngo obuzubu bwona burujire aha mukazi ho barukugira ngo hatwire nabyama na bombi aho cicubireho muri Ngarama Bukanga Isinjiro Ruth nuwamanya ainebiro kucira akagwa kagwera abatura omuri Bushenyi cha Kabindo Ngarama Bukanga Isinjiro district kandi kurgira har chairman n'abanyabuzare Rogers nankwaso w'imyaka 8 ageze rubutikiruzana no mukazuwe hati yo mukazuwe yaza owishento wa Rogers niko Rogers kugenda mukuratire bitwashikireyo omukazuwe hamwe n'ishento yoroka mukatakanya bamutera mpaka fire mbeitu kubwashesha nawe abatura bamuronda bamwita Rogers wabanza kufa na yetayokana ishento kandi kirebe kirengo babiri bafwa omukazi wabo omukazi obire nakwanishe zara yenduko yabe nakwanishe zara
konka mukuru wanjye ogu akatunga omukazi ogu yamutungire omukazi ogu oba kugira ngo niwe yayaho abantu bakwitana omukazi ensonga atura nazireta omufamilizi omusiza natura nareta ensonga omufamilizi omukazi tukubahana bagaruka bakagarukana konka omukazi ensonga ezo bakira kuturetera obwa maraya hona chairman nagira ngo ababiraba batwire no butekerezana obwarigire ahariyorokamu kubyama n'omukazi w'omutabani Rogers ogu no bwarabe yayeteseze ngutakigaruka kubyama n'omukazi w'omutabani beita akagumizamu n'ekikorwa eki omukazi kunaza kukurra kuchondoze cyareta nibitana na urangukata gukire n'omukazi we omukazi abire nakoregana n'ogu maraya weye isento isezara so mbwenu nhowe butandwe zone zumukureba aha icyazireta ensonga y'omukazi bakagiraho ensonga emwe konka omubwiro bwahwiro bw'enyuma bareta ensonga ze twayetaho yokana na Rogers wabaresire ensongana n'omukazi n'abasitamisa konka yokana yagira ngo takigaruka mukazi wa Rogers. Polisi yajumirira ekikorwa cy'abatura okutwarira amateko mu ngaro ombera joro bya Uganda harimo kugira ngo polisi yamba abantu chairman reporting hata ba mwanya gwo arrestinga bakora ki bid azo bujuruzo bwagwaho bwinji Ndruth Nwamanya webere Ruth Nwamanya Principal Human Resource Officer wa District ya Ntungamo yayemerezwa murumo okutandika kumuchondozaho ahabo mshomankuzi. Jennifer Mhirwe natekatekwaho okuzingamya emirimo ya District ya Ntungamo no kwanga kushashura abakozi nkana n'ebindi binji. Elias Rutugusa yabari muri Ntungamo. Ubwa nyuma yo kwetombwitwa kwa bakansara hamwe n'abamwombakozi ba district ya Ntungamo kijemeserize diskwemereza Principal Human Resource Officer hamurmo ngo atanice kuchondoza ubwaho. The Principal Human Resource Officer was sent packing. I want to thank you, honorable members. I want to thank every one of you who put up a spirited fight for somebody who had put up this district in a days. I want to thank you, honorable councillors, for that spirited fight. I want to beg that this important aspect be captured on this action memo. Mr. Speaker. Omukanse yakorwa hakitebe kikuru cha district ya Ntungamo erizoba bakansara bayereka ku HR wa Ntungamo atwira zingamize mirimo ya district G. Abantu bakabona turiyo tupasinga budget erizoba konka twine sente ziyoni zagaruka Kampala ezakubeza shashwire abakozi konka ebintu byana kubiya bibergomu omu departments abashitamira bibera kuri yarensi ni impereza nke example ya community twine ba community development officers zo magomborera no shange gomborera ishatu zino muntu omwe RCDO eshaheje yinkugambiraho imwe abaredi Human Resource Officer otwire natuteganisa eshaheje takiri mu office okusima kuzo wakawo wito murungi Federisi ahubwo kuturwanirira akatwatanisa na kanso tukabasa kuhendera ekitwirengi tuganzya munonga. Fidelis Chiza ordisi wa Ntungamo nagira ngo ajemeserezibwe kuhandikira Principal Human Resource Officer barayo kumwemereza hamurmo ubwa nyuma yo kongera kuryangatanise sente z'abakozi ba district akaremerwa no kutabakoza hamshara ya government kandi atwire na shashuro mududu gwe sente abakozi abataroho ningash ghost workers. Ejo office ekaba eyo kubona bonesabana aho kuba niyo kunizire nashanga abantu batandika kumpikira nashanga hariho kizo kutwagire kushujuma payroll twashanga abantu ababire batorokira mirimo obunyakare obu government yabire takongeze mushara na munonga bashaho bakabija abateka payroll umuntu amazire imyaka 10 atorokire ayija bamuta payroll bagaruka bamushashura na nesente eziyabira tarakorira ubwiro buyabira buzira.
BC nagira ngo district eferirwe sente nyingi zirenze garwo mu government kandi n'abakozi abarukumura babura kutunga pension yabo. Anuka bashomesa bifuno rya secondary abamama Janet secondary school bakaba recruitinga baba deploying ku 12 kuruko kubanza akarema kubateka payroll kandi tune sente nyingi za secondary education. So we are still investigating one capacity gap obakachimanyise kuremesa program za government tinga jetegereza efunga eza human resource tuzikwasiremo twazireba twazishijuma kandi twakora ikintu cyishikira umbe tubone tukozire turebekire ngo twarebeka ngo twagendera umubarajyo. Jennifer Muhirwa bwa hatarimo nacondoza ubwaho kandi okucondoza gukora ahwe nabwe naija kutibwa hemeshangera umwe kushashura abakoze sente zirenjire okozesa kuba ofisi hamwe n'endijo. Amakuraga gashakwa Elias Rutugusa. Elias Rutugusa. Abaturo kurwo mcharo echakako hometown council yacegegwa district yacegegwa bimukiro kushoberwa wanyuma yo kushanga omwana w'umojo anagirwa umushaka hihi nemboga nkuru eza district abebembezi bajomerera abazire abarukunagishura abana babo. Okurugera Harskovia Birungi nagira ngo yahurira umwana ugu narumbire bwa shahanka munana ziciro. Mpulire kintu nikichura hati mpulire kintu nikichura nyoti nyangwire kwetegereza mwana manyire musambwa hati naimuka nakinguraho hairembo hati bunyumukire nakinguraho hairembo nagamba ruhanga wange twagarukirwe emisambwa nagamba musambwa hati mpuro mwana nagumizamu ekintu kale nikigumizamu ijuka tukyali bana bato twahurago bwo bwayikuru ni buchuru hati nyona manya kakayikuru kali haibare ngamba ruhanga wange emisambwa yagaruka haibara hati ngaruka yombya mampure kintu nikigumizamu nyongera nkingura mpure kintu nikigumizamu ngamba ogu musambu. Omwana ogu natekatekwa kuba ino umwaka gumwe kandi yabari hagati y'ebinyanso mu kishaka hihi n'enyuma z'embuga nkuru za district eje zaje saa 10 na dakika 5 na banintura ya mulimo hati unahuro hano mwana achua nagawe kamaze mpungukeho beto mtimo gumu gwa yanga agaka maze ngiye kwimcha abana ibi mukonkoleke nuko tujya tumuwo mwana hata nagane mchamana mwanga hali tujya twamuwo mwana hanu kimanyire obahabwaki nibakira kwija banagaha abana ari umwana ijoba ari umwana bakamunaga haifoko bamusanga haifoko mbita kuri nyencha bukiro mwana nawo myaka kagumne kicweke ebiri wala akaja munagayo sana kabaroho wayege emeka betaroho deni twahika nyina yonga yazoka tumanyira bwaki nibabanagaho hano. Arbrak tumusime urukansara w'imyeta bwacegegwa town council nagira ngo muzego baziro kunagabana hamwe no kubabona bonesa nugwe yongero mu rucegegwa kandi nabagwejecerere muhondano yo maka notonde that abandi nibocebwa abaziyo shanga abasukamizi gakose aho mu bamutera munonga kunkebe byona kutukora research nkita bebembezi dusangire kizibeje mukibasa kubanikeruga akushanga ubutabanku maka ibyo kwita GBV gender based violence jiro makageitu umzire hata kwatagine no mukazi we ushanga hati ikizibeje bana bagwana ubuze buheruka bukire kahe mwana. Polisi yacegegwa yahikaho kandi yatwara umwana ubwo bwo kucondoza kuri kugumizamo kandi ahabwa abana kunagijurwa umuhendo gwa ba street kids nugwe yongero mu town yacegegwa kandi abo bwa hati nibakora imirimo yo kutorotoro ubucupa. Amakuraga gashakwa Philip Marangira. Webare Philip Marangira. Abantu abarenjiro marigana okukira munonga abakozi ba district ya Rubanda hamwe na councillors nibo bayihanditsa okutunga indangamuntu ubu government eri kutandika okuhandika kwabona abarukwenda indangamuntu. Okutongoza umurimo gwo kuhandika baratunje indangamuntu muri Rubanda gwayebembera chairman wa district age Stephen Kasyaba kandi kwakorwa mbuga nkuru za district age. Twatongoza okutandika okutunga indangamuntu mu district yetu ya Rubanda. Abanya-Uganda, abanya-Rubanda mwena ndabashaba ogumurimo gwejumbiremo akwa indangamuntu hati n'ikintu kikuru munonga mu ihanga. Nimeshaho
uraza kubotaraza no mu kibino tine ndangamuntu. Eliab Nasasiro rw'abemberaniro muri rubanda yayereka ngo nibija kutambura mu byaro byo no mu district kurenga uburyo mo yabasa kutunga obuhereza. The material that is made out of these cards get to a point and get to expire. They are given 10 years. So most of these people that got their cards in 2014, the cards have expired. So the team that you see here is currently renewing cards for the district councillors and the district leadership. However, we are going to roll it down up to all parishes and to village level. Abayita bo mu kikorwa eki bayereka kusimanira abo kutungura teknolojia no kubara kukizaho. Eranya mu kugira ngo enda ndikutroboringa ninga documentation enda ndakora iratagisa n'ecya kabiri. Nabonda kuza Uganda, nabonda kuza Tanzania, nabonda kuza Kenya, endanga mu ntera kuyamba crossing other countries. So nicyo kimwe cyane tano. Imanya karunje kendanga muntu yumva ile ebintu bingi bindateka kuba ndakora ndabanda buzubwe endanga muntu. So ndabande endanga muntu eri up to date. Omurimo ogu nugwijagumza mukusya akuhendera ko kwezi kwa 11 mwagogu kandi government nenda kuhanditsa abantu abarengere miliyoni 15 mu Hureji. Umugandi polisi yashabo kwatanitsa n'abembezi kurwanisa omuze gwazara no guresere bamwe barwo mu mashomero abo kuba bamwe batamwe bishare by'ishomero okushabo kwahebwe Dennis Mudene ngabirano urukwembera National Lotteries and Gaming Regulatory Board obiyaba nabwa no polisi ye cyanga cya Riz abakuzo betting shop says ningashiza duka za zara baza mu bamakora imirimo wa gukora mutunga sente watwara eze zitakushasha utwareyo eze zitakushasha izo kumanya mu waferwa tuzakushasha aho kuba betting tumurimo kandi kitekwa mu wazayo n'umutwaro muza kurwenya mutware kitekwa imani ile umapine license regional mwenda kuzunguka have you secured where to go to the office mwijako mnashika umtamu umstese tanaga opposite na Amazon mwabure opposite Amazon muzeye wabaye license konga muticheza abana tuzane bintu ebyo. Abantu bajyango mu mwaka gumwe bakwasire byo mabiru kurenga mu 15 ebiri kwese bomba henda biragero. Umwaka gumwe yete almost the machines 15 ezirimo slot Chinese slot machines, fish tables, spare parts ezikutaho mu ihanga abakozi kwesa batinda license and age students, mostly the school going students and those who are not going to school but they are still young. We are going to give enforcement to the enforcement team so that we can finish or we can reduce. Najyangu no bw'amateka gatakwikiriza kutwara zaro myanya yo mbyaro bitu bingi bahenda amateka bazitwarayo kandi abakozi bakine bake kwatabaru kuhenda biragiro myanya irahari. Gambori aba betting machines companies chirikwana zikorera mu towns, municipalities, not in villages. So of course in our office tushiri bake munonga ngati government tuhire manpower abantu tukora nabo konga tukiri bake. Amakuru agasha kwa Job na Amanya na Anita Tukunda. Wabere mnonga reka tumireho ntugaruka nagarukorata. Agarukorataho nagakushikibwaho. Movit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Emberambi y'amashomero gomshobo omuri Rugarama abazire bekwatiremu okombe kishomero muri Shema. Kunde kigambo kibakwenda okwegese obuki kunde kandi mubuhakire. Agarukorataho gabanaga kushikibwaho. Movit nerwo mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe.
nazo mu Katare nabiretaho mu kanso unabiresero mu kanso speaker na mayor baba bakundwanise na nerizoba icyo kureba speaker na mayor bakakwata umuhanda bahita chairman wa Katare bazoma ajipu benchiko zabo bashyikiramo ajipu bwo bakwiza to bakurwanagana atirizoba twahita abantu bona bizaha bashobore ensonga zabo ezikubashasa ezimo baziteko mbahandiki nicyo kurebera bariyo barwana munonga atikirwana n'abakanso bombi nabariya bakuriye nabariya ati wasanga kanso nesasura abasirikare mwenda konka omukatare arimo abasirikare babiri yecu bariyo bakina n'abasirikare bahunama ukagaruka ukasanga kanso ene tanks mwenda higuru amiza genzura niko bagaruka bakaguza abantu mu Katare siringira ukumwe Katare na gatafu nkabasaba bills zamiz okugomu national water bills ezo twakozire ki tibazini ongari batoreka twasaswe miliyoni mukaga miliyoni 8 murete bill baba biringiro tiziru murete bills y'amasanyarazi tiziru atece kizazi byara cyakozire ki cyayine. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukoze samomo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no jakwa wata ho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Echiro chisisire chi Ross from ne bakasheshe karonje Para here Ross spring na Ross from Ejini big Dokuro bisas mukashesh Nikuko masaji ngomuchiro chuna Werare nko mwerere no faratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rest from ensiyebero toburunji Nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde. Mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno. Era njoza yoza abakristo mwenna olw'okufuna Papa omujja Papa Leo owe-14. Mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi embondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeza bina ko kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatwe kanuzira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka
nembogoka naba mulungi ayibambe nenkolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Kurukayo omukahumuro gavumenti nenda kutandika okushajika emyanya y'ebigwa by'abajulizi ebiteeka ha mutindo ahabwa abantu bingi abarikwerundanira omu myanya egi omu bwire obw'okuramaga. Robina Nabanja ebyabigambo byabari aha mukoro gw'okuramaga omu mwanya ogw'omujulizi Andrea Kahwa yazarirwemu ahari St Andrea Kahwa Kochi omu district ya Kakumiro. Amakuraga garangirirwe enganzi ihanga Robina Nabanja na gavumenti etebekanise okutungura omwanya ogu n'endijo myanya y'abarambuzi okwetorora ihanga. Nabanja abera ya mukoro gukuramaga omwanya ogu aho mujulizi Andrea Kahwa yazarirwe al St Andrea Kahwa Kochi district ni Kakomero. Tukaba tugenzera janani rumu mukwijukayo kuli kitugumu. So president yandagira ka prime minister wa Uganda nindaba omu ministry ya tourism na ministry ya finance na ministry ya gender abokuba niyo junanizibwa ebyedini tukaikara twachwamu ngo budget ye kwija tuteke mu sente ezikuja kurolera ebikalu nkakochi ayibana mpulire nikihika kukibagamba nkakirwanirira kandi tukyakirwanirira tugonza kura WhatsApp haloho makuruki haloho wiki ebisaniki buli abantu sanga ntwale ebisani ebyo buhemu abantu bali busa twegendereze okuteekara amasimu obwire bwana kumarraho wire leka turole ngu twetantara kuyambisa ebintu nkebi ebisobola kutuletereza ogenda mu ngesombi nka engesombi ezebisiagire ezabakaiso bayangire abandi bune mu masomero gaitu batwa sente batwa scholarships ebintu nkebi tubyetantale tugambe nangwa no such things habokwa nibisobola kusiza obumezi bwaitu obwahati no maiso. Omunyishenjero wa Bugangizi East yashaba Kristo okugumana baramaga burijo kandi bongere kufayo okushomesa abana babo. Twahirigwe President Museveni yairo school fees abana ba primary mubase kutwara abana ba primary bashome. Education nico kishumuruzo ninga sho kwegesa nico kishumuruzo ekirigura umwana umuhanda wasa kufuna mu kugira ngo nyencha kare abone obutoro byanyu byona kandi hanyuma y'obwomezi buno bwo munsi muterane nawe okayisa ruhanga ebiro by'obwomezi bwanyu bwona. Amina. Hinabaramaji abitwagambaho nabo anshongezi okuramaga tukatandika cyakashatu turali bata wikeji ehwire kandi turali bata turi mu shara tusengereza ubutunganizwa Andrea Kahwa okutunganirira naitwe okusubizo byahitiraho kaito nkabaramaji naitwe twongere tukoleki bike abusubizo musaba yongere kutuhereza ubusinge no kutekana omurura magaro wetu mutugoborolemu tutungemu ebirungi bingi omumaka gaitu ombana baitu nombantu bone kandi ayongere kutukwatira tongere kuba basomesa abanyakuterekerira bakusobora kusomesa abantu kuko abasomesa bakora yandeta omukura magoko no kusaba ebyetengo bya byetago bikwenda kubirabya omuhikirire Andrea Kahwa kandi obutosha kunyiza mu kigareki ekiri kwera ekyo muhikira Andrea Kahwa ebishaba byona bitungaga mwene ekyo kindetera kukumanisha kuramaga. Omujulizi Andrea Kahwa akihwa omurugangizi bunyoro yatwarwa abebemezi b'obwirobo na munonga aba babembera omu Uganda yitwa abiro abinamukaga by'ukwezi kwa Kabahezi omwaka 1886 ugu akitwa n'abandi bajulizi abafire abo kwikiriza Kristo aba bakitwa ansi y'ikiragiro cya Kabaka Mwanga owabyari umugabe wa Buganda ombwirobo. Amakuraga gasha kwa Thomas Tumwebaze aba TV West.
Webali Thomas tumwebaze abalisa benjoki home district ya Rwampara nibenda mu government bahwero kurondera obwoki bwabo akatare no konjera omutindo obwocobo abana bagira ngo nibetengane mshomo okubonjera obukugu nokuta aha mutindo omurimo gwabo. Abalisa benjoki mu district ya Rwampara nibenda government bahwero kuronda akatare k'obwoki bwabo hamwe no konjera omutindo aha bwoki bwabo. Abamwe bine connections zo kuronda katare so kutwegita twaje ngo twashohoza obwoki na nka ya leta nondijo member ya leta twagita hamwe twa processinga then twaronda katare bakuba twarangwa obwoki bwitu bwo mu Rwampara bwina bubonire munonga kusinga obwoki obwembyange bindi kurabira omukushomesa oku buri muntu yarangwa inovunanize bwa abwa weterandi nambwe ntobargo abashomo mushomo kutwakurgaha umuntu wono here n'ekishara hati yamanyu mugasho gwacho ngo yaba takitahirire enjoki neija kuba nezayo negire kihayo. Aba bari mu mushomo gw'ebiro bishato kutunga obukugo mu murimo gwo kuri senjoki hamwe no kusharura obwoki bwo mutindo. Nyono umuntu ari kumanya cyari kwenda tukakwatagana hati ibyo bururu manyamarwa manyerere ebyo nebyo bururu ebyo nkaberga nyondi ngahi ngiha business kwenda kujikora nyenga nyenda kujikora akaba na nyenga tinkujibasa nga nyenda kujikora na nakina abantu aba serious training ya business twina mani agwakwita agumu ku Rwanda nyondi nyina mani ndizo nana ari bicubo ndizo ari ubungo ndizo ari abayine amani gamwe ibintu bishaka kate natembera umuntu mwami tinkota ande banajat konka bunchi wangaye konka kuwa kumutamunke chupa nkaibi ekitakore kimuru nabaye kundira nchibanchi manyisa ngwe cyane cyari kutegeka kimuri nkai ekimuri y'umuntu. Rosette Kajungu Mutambi owabireho mnyishenjero kazuwambara kando yebembire mwe hureji najera ngo abantu korra hamwe nico kirayinegeze ntunguka focusinga agro business no kora ota agriculture ka business no wera boyine toche naro hingire bihimba byawe naro hingire binyobwa byawe naro hingire oburo bwawe no jikoro tanka business. Ubwa hati Uganda yaikaha sente z'urukwingana biliyoni gana nkago sente za Uganda z'urukurwo mu kuguza ubwoci aheru y'ihanga buri mwaka okurigera hari Minister w'ihanga w'ebyobulisa n'obuhingi Honorable Bright Rwamirama ahabwa TV West nde Akiza. Webere Akiza reka tumereho tugaruka naganda makuru. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuengo muri burenge rwizoba abino buhereza bw'omurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja
ngo byarususuru nemeseza amaka uri bizigo wisige ebisigo byonna biganye urususuru kulemesa amaka kikino Glow hand and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow cosmetic products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow hand and body cream Glow herbal petroleum jelly Glow perfume petroleum jelly Glow junior jelly Glow hair jelly Glow hair pomade Glow hair conditioner Glow hair shampoo Glow hair relaxer Glow pure glycerin ne Glow baby powder ifune maduka wona ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Singura pichi na Ruhira Millennium Circle. Okusingura pichi noetenga kakonji kange obori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga Ruhira Millennium Circle nganya Kitunda Ruhira Chivare, Kashumba, Kabyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City, utandikiraho kubika. Ibirukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mushanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda. Ruhira Millennium Circle, banka yanje, banka yawe. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju obwogogo omucheka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju eshatu anane itano noti eshatu 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chaziri kutambira bisika no muziki go kuchamura ekiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa. Kayo mkahumro abashubuzi abarukushobora mukatare akebyo kuriya kama kanisingo mu rembo orwambarara bariyo nubetombwita habo kubura abaguzi b'emishoboro yabo obwa hati eriyo nejunda abantu bagira ngo tubine baguzi ahabo mbera yakatare eikarumu. Nka TV West twatayira abashubuza aba nuko kutugira ngo no barabe bariyo mukataraka konka bari nkabarukushisho bwire ahabo kuba abaguzi tbaroho
ukurigirira aba association to chairman witu yatubura buze tukifuna ba customer konkito turumu ba customer mwize mbinji mwize mukore kimutagire ukagiro mane bitubwira mane ba customer bakagenda konka bituru kugenda kubindi bigenda kubi rero muranga ba customer bitu nibize batagire ibintu biriyo Tuchirumu mukatare abo kugira ngo tukagenda tuturagenze tuchirumu abantu bongera bagira ngo okubura kw'abaguzi ni kirugirira ahakakiko k'abapangisa okubetombitira kurangirira ku akatare kafurukire ebintu tugine bakasituma bito abagenzi mugaruke mwize mugure ibintu tuguze ibintu nkaburizo twabere tuguza akatasa kenyanya ngakandi abantu buzaje kumikano tuganiraho na chairman w'abashubuzi bakataraka Rugundana Abbas ahanshongeji yatugira ngo ukirigirire ahakwebaganisamo kwabakama bobuju tukarigire mu katare turumu kandi tugene tukora tukiriwo mu katare kitu kamakani single market yawe cy'abantu abakubiye batahi bawo ngo twarigire mu katare tukarugiremo n'abasubuzi barumubona tushikirire chairman w'abapangisa Mukunde Tom ahumuriza abashubuzi ariko bagira ngo bagumire mbera zo kufuruka kutwabiye turya bo kufuruka gati yo kwezo kwa katano ku 2015 twabire ready kufuruka nangwa nabamwe bakaba bafurikire baroho barbono bakora mu katara kakasya hagira abantu bamwe abatekayo tinka kweta kweto mbuitanyo kante kenshonga zabo zo kugira ngo bundi twaza kufuruka yinde kishemerire kuba bimwe nabye mwene bikorwa umugandi abari kurira karuruka NRM mu district ya Bushenyi bakwatanise na police nabebyo kwerinda baramura abatura abakatungusel muri ishaka Bushenyi bakugaruka mu karuru ako barwanire mu bwanyuma yo bwire kakemereza bwakija kuterwe rizoba noho gumisereza Felix Kasapuri yasingira ikibembenda nicyo bagira icyo bafu ni imbaraga nsa kubakoreraje kandi tusaba nakarura ko miso mwize tworetye kabire kesimbirwemo Aaron Tubamanya otwira hantebejo gumisereza Felix Kasapuri owasinga begumanya Elias na Muchunguzi Moses basigara bategerize obwabona kandi muzeyi witabarho na wari kutukurembera nawe tubintu musimba tukurembira mwiro bwa tukurembire o tutine shonga nawe konkane twenda ngoko mukurembezo wazaho a uniting abantu bagambera akaruka katuranga ngerizoba Uganda burwaye naraye mbona kabire burite Gashakwa Anita Gwang na Ben Mhoz mwebare abashatsi baitu bamakuru bwanyuma yabezo kutanduka okumurka ho mugombero ya Rugarama ho district ya Shema ebyabano kumurka tubukatandikire ahabwe mbera yo kushoma omumwanya ogu okugumenyuma abaziro kwenda kumaraho butashoma omumwanya ogu bariyo bekwatiramu okweyembekera ishomero omwanya gwa chamanengero muri mutukura Rugarama n'omwanya gw'enshozi aho ebyo kushoma tubakubitwara nk'ekintu kikuru ekiretire Faza Simon asimo kwiko omwanya ogu ahizoba ryo kumurka okubahugura abantu bamukura mukunde kigambo kibakweta obwegese obuki obwegese mukunde kandi mubuhagire abo kuba umuringo gumwe gwo kutungura ekicweka gwo kutungura ihanga no kwejumbira mu byaki mu byo bwegese abazire bakwatanisana n'abana barebirweho bari kushomba amatafari okombeka akashomero omwanya ogu okumaraho obutashoma kandi abeji enshoberwa bahirwe n'ebyo kukozesa ebirimu ebitabo za seti n'amakaramu okwenda ngo bahumurike mwene kwabiro batine byo kurya yo kuba no kwaho no bire cyakuzeki kasi batwabona kanda ko kuzakanya bonka hati nyenda kubagambira ebitare ngo kumware mwe na mutabini hati kasi batwaho nakahanda ko kuzomushaho akahanda ko kuzombanka urumushaho turebe necuru muninga wari hati necuru mu beno mambu wafo umwanya
twine uburemezi buhango ombito kwatirine no bwegese icyo kubanza tutwire tini ishomero serzi shatwezi icya kabiri abishiki bitu tubara kushoma kurungi kandi n'abana mbakererwa kufumurika abo kubura ebikwato byo kuzahishomera kandi kanoni akwatanise na Professor Ephraim Kamuntu owahira umuganda muhango amatafari emtware ibiri no kurengaho omukutwera okwombeka ishomero ry'abejaba ishomero ryo rumwe ryombekira umunyambabazi Kanoni Charles aine nuwe yatireho oburyo okureba ngo yabaho bwanyuma kureba ngo ebyo bwegese omwanya ogu byarema Gashaka Sheikh Abdul Latif wabare Sheikh Abdul Latif reka tugarutse n'amakuru agabyonza Hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekere omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeirwe kikahambwa kuba ine oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oine obubonero bwa mpox guma naaba omu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharutezo gw'okubukwatwa kuwakureeba ninga katekateka ng'omuntu aine oburwaire bwa mpox tera ha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa you report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore eri zuba nza kutayira ekyaro moviti butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rugugwa mshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kushara embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga Movit Herbal Jelly aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izuba lyona. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a tab of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners.
muzeire ukayenzera omwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera omwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirwe je nitushangwa harumaya naziga Masaka Road tuterera ha namba z'esimu 0 hashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina 88 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola kubya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Amakuru agebyemzano abahazi 50 nubo bahamibwa kuba bahutire bwanyuma yo kutomerwa motoka omubivuru byo kutambuza no kujaguza obusinguzi obw'ekikopo ekya Liverpool obuhereze kusinga omumpaka za Premier League butandeji ekabaho omurubongereza ahizoba iryo kubanza. After he's calculated with polisi omutawuni ya Masai yo muihangeri ya Bungereza yahamya kuyakwata umushiro wa myaka 5 enzaro wa Bungereza okutekateko kubanuwe arugiriroho butandu utarize ekatomera abahagizi abarukurenga mu 50 ro kubanza bu Liverpool ebire ryo mu kivuro cy'amani barukujaguza obusinguzi bw'ekikopo ekya Premier League to the pedestrians down there. butandeje bira ahari Water Street aho abantu barikurenga omukakikuru k'abantu babire bari omukujaguza bitu polisi nehamyangu abatungire butandu batwirwe omwirwaro. But now 47 people including children are injured, 2 of them in a serious condition after a car rammed into a group of fans who are... Captain wa timu ya Liverpool Van Dijk, Steven Gerrard na wabiro captain wa timu ejo muzano murunja wa timu ya Liverpool hamuna Jurgen Klopp watendekero timu eji hamuna nenganzi ya Bungereza Saki Stama bazumere chikorwe echi echo buzahambuchi. From the crowd, the car appears to suddenly speed up and veer into horrified fans. From left to right, the road was like the road. Bo abazana ba timu eji abebeni besimira no kusinga ekikopo cyo murundi ogwa 20 bo bari umumbera nunji. Full area they added, keen to stop rumours spreading after previous mass casualty events in the area had led to conspiracy theories online and riots. Omuganda makuru gebyemsano timu zitari zimwe na zimwe hati zitandikira omuhigo gwo kugura abazana basya no kuguza bwanyuma ya season y'empaka z'omupiira kwendera omu mahanga mingi omunsi yona. Omakuragari y'omukatare k'abazana okwereka club ya Manchester United ikiriza n'aba Wolves okubasasasura sente billions ukwato miliyoni 6.2 za poundi okureta omutebe Matthews Cunha aha Old Trafford season erikwijam. Such style and significant. Treatment Trout Gomez. Cunha going for goal. Oh yes!
kurugira amakuru kurugo za timu zombiri omutebikiriza kwe Guitar Club ya Manchester United bwayimo kwikiriza kushashura esente ziri mu kashonshoro cye ninga se release clause eza miliyoni nkaga n'ibinecweke za poundi. It's Gonzalo Guedes nudges it in. Matthews Cunha off the post. What a first half it is for Wolverhampton Wanderers. United yaheze kumanyisa umbazana bamwe bayo kasemera myaka 3 Alejandro Garnacho kuno baza kubambaguzibwa omusizon age kandi basa kureta muzane webare okuba murebe murunji w'amakuru agacenshiro wanagakusiona abantu babas charity yenda kwendeza umwebazi yo murunji hagandi gategereze nyenshakare shahibiri zo mwebazi urare kurunji. Omupira gwenyiri guri Shacha Rubingo Primary School ebrema 13 by'okwezi oku agati ya Team Rich abya mukama Richard Rurangwa hamwe n'abakozi ba Radio West Vision Group turi kwetebekanisa kiniro mirankongere haha wabura ni cheto nawe echo ababuswere Ryamiyonga Kigaga Karamurani Wibogo Ihoho Kitojo Binyuga Nyarubare Kamomo Ngugo na Bituntu Mutafero Mpirogu Kasememe arwa katanu ebirima 13 by'okwezi oko kwa katanu eshaha zabishatu z'ekiro na yeyo beidondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kuchiwaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited. Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko. Program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba. Yes. Chituzi drink nicho cyo kunywa ekirungi icyo kubasa kunywa ukaguma urije atare kuteganisa cyona nabo cyakacupana siringi 10 ukanywe ohure waterera omagaragaho kandi abana nabo mu cyumuro mbakomere bajene nawe ayishomero hati tanche kubusavinga mbaga niyebereriye wa engineer Giovanni. Yes. Tina Events nibo bonka abine mega tent obane chisharara atu wagendo wa honorable kankundo okarebo kuba ryomba gisettinga mu chisharara abantu kustimba hansi bakagiteka umwanya bakakola level. They are the only people in East Africa bakwasa kukora echo. Mbaguta Street, Mbalala City, lock up Central Market Building, lock up number 17. Sente zitu za Uganda nzirauka kukora munonga
mbere ndebo omuntu a TV najya ngo okurepressinga akarukumi kiri very expensive nabwo cyo esente tuzereze kitinisa yes nyenda kubagambira izo bari yo kwanga esente nizukwanga esente deka kujunga esente dora wabanoza kuhanisa dora bakashanga ogizinjiro no bakushara bakashanga etaguciro no bakushara yetaguciro no kutwara twakugitwara no bagikorekera nkadora 10 emitwara 3 na mukaga so dora no tekwa kugireka straight bakachirangira reswera ndechimanya nani 20 chimanya kandi stari zito konka ngenda kubuza abwa chisente za Uganda tutukuzereza chitense why abwa chino kwataka papara ukakajunga no za kutwiza obana karukumi it's money put it there straight as it is yes esente zirondere wale abakazi mbabi no baga bwabo bazirambikire konka cheza kuihombaga agaraka junga omukazi nayo ne baga akomorra baga hamuna kashaho ahatire sente zugoroche konka cheza kuyam agaraka junga. Some people don't want think amanya bwenje maybe amaramizo ekerezia n'amakanisa mutanike kufuta hekirajuru ngo muntu ayine sente zinjire batagaruka kugireta ngakanda aho njani manyisangwe mtwizo yatu nabo cyo esente tuzihereze kitinasa yes tuze ekitinasa esente tuzibikeje mureke kujunga esente opapuro ate sente ne kuzibaki kamba buzi esente te kunaba no yobuza abwacece akaka sente kakuzireka kozibweki ekikakurize nembika yokabikamu yokajunga yes nyo mpchira de kujya nazo muduka ukampereza opopura bukuzirinje nta woti ne change ngaruzi sente zanyu so twena tushemere kugira omweto gukunda sente zitu warete Bank of Uganda notes ninga currency tuz omuntu opapura hati no shankor papura emtware 5 ndoro kuchirayo konko shanga ruzunjire uyebuza mwana ko papura emtware 5 no rukubiraki yeso make it straight ronda wallet obike mo sente zawo ozugorore wallet yawe je hiwajibika utajiteka ansa oyenyim ojire hiwajibika nabwecho tereze sente zite kitinisa naho buri muntu we namanye kubikaje esente za Uganda kwenko birero iwe no birewo okumbireba yaba ni kukibaho kituzi yenywere kituzi ohurema twenje aha mumiro nikikurwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited Atina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko Porogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Wildflower ne kuchibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusube kansa balina Glow 100 Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly. Koze sombazo gwa Head Aid okwerwa kukubanza wabonoterwa mutwe. Head Aid ne ekora juba ekutambira umutwe okora je mirimo yawe
headaid nekorwa aba Medworld Pharma. Genacof DS Herbal Syrup erikukozesebwa okujanjaba urukororo senyiga n'akahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa kino kugira miso kaniteka makanda ka sente kuri jimnoka izoti kwasaganya kari kuri impera. You hear me? Banyuma Ronaldo kugira miso kana tebaka kana mutwe akenda kureka wana rakusa kugira miso kana za kuita akareka wana kugira miso kana kwasaganya kari impera na nakika alevu yo kwenda kugira ngo asukwana akora kina yeita nuko kusarama kugira ngo asukwana akakira mutwara kana mwirwaro bwanyuma kureka ngo nacyara nagira miso no kureka na mwanga bambi tatazala ninga sise nkuru ko kwata mara kureka nagira miso no kureka kandi nasaba done with you RTN agwas okureka ngo asukwana nagira miso no kana kwa kina garukira kandi na garukira Ronaldo bitikane sikango cyane kwa nakora abe na cyabantikane bere ko kore n'itamara ko miso izuka karugo nagira miso kana janti za kora paka revenge mpaka no deke wasukwana nagira miso kana kwa chini kwa sakanya panapola bitikane sikango Emilia tako dochi mukande agwase since you're after Emilia now it's my right as your babisuka kana janti kandi aino kwa nagira miso no kana kwa chini kwa sakanya kana bera tujero miso na nitandi kwa twasuka tumakandi bya kwa sakanya bikumakai urutala gatikandi ya Ronaldo to get better Laur amana no bakweta jagwa rugero miso kana kwa chino urenjera abanywe mukazi kugera miso no kana kwa chino kwa chimo kandi jagwa but kandi chikangu mwara wa governor ningasi kuba kweta senator akakwata mara kana kugera miso no kana kwa chino garuka kureka ngo abasukana ataje ko rugero taro rwa komere atari kirao tugera miso na nitandiko to counter it with another public announcement isuka yato de kazele to de kazele patone kirwa kugera miso kana bagamati ono kwa rugero miso no kana kwa sakanya kana para ajukwata gende